Kali niam le rukom jengka Shad Nongkrem kelas Sdang haka khatwei tarik unai weng arjar upsau barkan kutno haka khatar tarik unai weng arjar upsau. Ya kani kali niam le rukom ke Sdang jengka hima khairim la pendap shwa ya ke Pomblang Iewduh da ke bayak jat nado yeng Shad ha Smit cedu lom Pomblang ban pendap ya kaniam ke rukom do usiar ban pom Iewduh. Digi hajar ngut kipat ba kilawan masaki ya kani ke Pomblang Iewduh berupaim balajit sing siem ke hima khairim berupaim aina manik siem ke hima mulim kila idon lang hasenda ban saki ya gejing pendap ya geliat niam le rukom. Kirang kensai kila shim la gebenta ban Shad ban masti shwa kejingyak kijat ringkat kitang suloi ki belasiat pensawah kejingyak kijat na yeng Shad salum Pomblang.
sip lemon grass.